Pozdrav! Ovim prskom krastavci i paradajz i žutilo odmah nestane. Dragi baštovani, ovo je jedna od najboljih metoda prihrane krastavaca, od koje lišće više neće biti žuto i obilno će rađati. Prijatelji, ako želite da vam krastavci budu zdravi i kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video kako bi ga vidjeli i drugi baštovani kojima je potreban. A mi prelazimo na recept. Potrebno nam je malo svježeg kupusa, 1 narančina kora, voda 2 litre. Potopite u vodu 12 sati. Sve gore navedene sastojke razrijedite u 1 litri vode za ukupno 3 litre prihrane. Razvlažite 2 šolje u 10 litara vode. Sipajte 300 ml ispod biljke i obavezno poprskajte po listu. To bi bilo to za ovaj kratki i korisni video. Na kanalu možete pronaći još mnogo korisnih videa poput ovog. Vidimo se tamo.